ntabwo nakubwira ko nasomye ibaruwa neza ndategwa, gusa nanjye nashoje ndabyumva, numva ko hari byo nabikubwiraho kandi uruta byinshi nawe uzi. Wumvise ngo Brian Kagame ngo arafite amahitamo atatu, icyakora ngo mama we akamutiramo kujya kuba umusirikare, naho se ngije kuba agiye kujya kuri liste y'abajepe nabyo tubivugeho, naho se kuvuga ko Perezida Kagame ngo yabarimo gutegurira abanyarwanda uzamusimbura mwiza nabyo mbigarukeho nyabu, naho se ibikangisho ndetse no kutagira ubwoba bwa Brian wiswe intare batinya nabyo tubirebeho. None se ngo uko ibyo twibwira bizaruta ibyo dutekereza nabyo tubisese. Bro, ntungere ko utazi ijambo His Excellency Kagame yavuze ku bana be ngo nuko umunsi umwe ibintu bizikora utaryumvise. Umva nirize gusarura ibinsumba icyakora nkusanya ibyo utabwiwe, ariko bigomba gutuma wumva uko nasobanukirwa ingingo ku yindi ku byo wibaza, ari nako nanjye imbere yawe ngenda ntabagira gitware. Amazina yanjye ni Chris Kame, mbahe ikaze. Nyemerera simbera ahangaha bihera kuko nabagutengushye. Reka mbere ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 muri 2023 agana saa 4:19. Ahangaha ibinyamakuru byinshi byaranditse icyakora kimwe cyandika ko mu gihe gikwiye uzasimbura Perezida Kagame azaboneka, ndetse benshi bakabahuriza ku kuba ngo bitaba byiza u Rwanda ruyobowe n'umuntu utari umusirikare. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yagaragaje ko mu gihe gikwiriye hazaboneka umusimbura ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko u Rwanda rwakoze ishoramari mu kubaka ubumenyi n'ubushobozi bw'abaturage barwo. Ingingo ijyanye n'ahazaza u Rwanda nyuma y'ubuyobozi bwe Perezida Kagame yeguratse mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cya Al Jazeera. Muri iki kiganiro cyashyizwe hanze ku wa 6 Perezida Kagame yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo uko abona ibibazo byo guri ku butegetsi byugarije Afurika, uruhare rw'ibihugu by'amahanga mu miyoborere ya Afurika ndetse n'ibindi. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'iminsi mike ya Perezida Kagame yemeje ko aziyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu yaragiye kuba mu mwaka wa 2024. Bigendanye n'iki cyemezo cya Perezida Kagame, umunyamakuru yagaragaje ko hari hamwe mu bihugu byo ku isi abayobozi bagiye batinda ku buyobozi bikarangira nabi. Aheraho abaza Perezida icyo atekereza ko hazaza he n'u Rwanda nyuma y'ubuyobozi bwe. Perezida Kagame yagaragaje ko kuba ubuyobozi bw'umuntu bwarangira bitagenwa gusa n'uwo muntu ko ahubwo hazamo n'uruhare rw'abaturage. Ati mbere na mbere ntabwo ari umuntu gusa utorwa cyangwa umaze ku butegetsi iyo myaka, ahubwo ni ikibazo cy'abatuma uwo muntu abasha kuguma ku butegetsi muri icyo gihe. Ni uruhurirane rw'amahitamo abakwiye gukorwa n'ibyiciro bitandukanye by'abaturage bacu. Perezida Kagame yakomeje agaragaza ko abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kwikorera amahitamo ababereye kandi bagiye babigaragaza mu bihe bitandukanye. Yavuze ko mu gihe gikwiriye hazaboneka umusimbura. Ati nk'igihugu twashyize imbaraga n'ishoramari mu baturage bacu, mu gihe gikwiriye hazaboneka umuntu unkorera mu ngata. Muri Nzeri muri 2023 nibwo Perezida Paul Kagame yareshimangiye ko ari umukandida mu matora ataha y'umukuru w'igihugu, ndetse anashimira icyizere abanyarwanda bari bakomeje kumugirira. Ku itariki ya 17 Mata mu 2000 nibwo Perezida Kagame yatowe n'inteko ishinga amategeko ndetse n'abagize guverinoma ngo asimbure Pastor Bizimungu wari umaze ibyumweru 2 yeguye. Yayoboye imyaka 3 nka perezida w'inzibacyuho. Umuryango FPR Inkotanyi niwo wari ufite inshingano zo gushaka perezida usimbura wari umaze kwegura. Ryitoyemo abakandida 2 bagomba gushyikirizwa inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho kugira ngo itoremo uba perezida. Manda ya mbere yayitorewe muri 2003 n'amajwi 95%. Iya kabiri iyo muri 2010 ubwo nabwo yatorwaga yagize amajwi 93%. Itegeko nshinga ryari ririho icyo gihe ryagenaga ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda 2. Gusa ku busabe bw'abaturage barenga miliyoni 5 inteko ishinga amategeko yavuguruye itegeko nshinga yemererwa kongera kwiyamamaza muri 2017. Icyo gihe yagize amajwi 98.7%, ahigitse Mpayimana Philippe wagize 0.7% na Dr Habineza Frank wagize 0.4. Itegeko nshinga ryavuguruwe muri 2015 rimwemerera kuba yakwiyamamaza kugera muri 2034. Manda zindi zikurikiyeho zizaba ari imyaka 5 aho kuba 7 yari mu itegeko nshinga. Ntabwo nkubeshya, buri munyarwanda wese cyane cyane mu rubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside benshi bazi Perezida Paul Kagame nka perezida wabo. Icyakora buri wese yibaza u Rwanda nyuma ya Perezida Paul Kagame. Ariko nanone twibuke ko Perezida Paul Kagame ari umuntu nkuko Imana nyine yaremye umuntu imigeneye igihe cyo kuvuka ndetse n'igihe cyo gutaha. Ese nyuma ya Perezida Paul Kagame buri wese aribaza ngo u Rwanda ruzayoborwa n'umuntu umeze gute? Ese uwo muntu azumva? Ese uwo muntu azaba afite igitinyiro nk'icyo umukuru w'igihugu afite uyu munsi? Niyo mpamvu bamwe baheraho bakavuga bati nyakubahwa nyuma ye bizasaba ko uwo muntu azaba yarigiye ku birenge bye ndetse akagomba kuba umusirikare kugira ngo ayobora abasivile ndetse n'abasirikare, cyane ko u Rwanda hari igihe usanga ruri mu bibazo n'ibindi bihugu cyane cyane by'ibituranyi. Icyo ngicyo kigasaba umuyobozi utajenjetse cyane cyane umusirikare. Ndaguha urugero mbere yuko ninjira muri iyi nkuru, ndaguha urugero nk'ibihugu duturanye
reba nk'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo kiyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kiriya gihugu cyarangiritse mu buryo bukomeye, ariko benshi bakavuga ko mu gihe cyari cyobowe n'umusirikare Marshal Mobutu Sese Seko cyari igihugu kitekanye, ariko aho cyayobowe n'abasivile ndetse n'abantu benshi batazi by'intambara, igihugu cyangiritse ndetse na nyuma y'uko bakize kwibere FDLR. Ibi ntabwo ari byo byanzinduye. Nk'abana bose n'ababyeyi, iyo umwana akuze hari ibyo ahitamo, akavuga ati nge ndashaka ibi ngibi, undi ati nanjye ndashaka biriya. Uyu munsi ndakuganiriza kuri Lieutenant Brian Kagame washyizwe mu ngabo z'u Rwanda akambikwa ipeti na sumubyara nyakubahwa Perezida Paul Kagame, akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Uyu mwana nk'uko buri wese n'ubundi abwira ababyeyi, bigwa ko ngo amahitamo ye yari atatu. Ngo ihitamo rya mbere yari kwibera umushoramari, ihitamo rya kabiri kukaba ko ari kwigira ibijyanye na politike, ihitamo rya gatatu rikaba ari kujya kwiga igisirikare. Iri ngiri ngo bisa naho yariganirije mukuru we ndetse abona uko Brian Kagame ameze, ahitamo kugira ikirenge muke ajya kwiga mu ishuri nk'ibyo Brian Kagame yizemo, ariko nanone abigirimo inama cyane n'umubyeyi we nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Muri 2024 ku itariki ya 13 z'ukwa 12 nibwo amakuru yagiye hanze avuga ko bucura bwa Perezida Kagame yari yasoje amasomo ya gisirikare. Icyo gihe byavuga ko gatanu ku itariki ya 13 ari guhamenyekanye amakuru yuko uyu musore yasoje amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Sandhurst mu Bwongereza. Amafoto yari yashyizwe kuri X na Ambassadeur w'u Rwanda mu Bwongereza Busingi Johnson yerekanye abarimo we Madame Jeannette Kagame, Ivan Cyomoro Kagame usanzwe ari imfura mu muryango w'umukuru w'igihugu, na Captain Brian Kagame bagiye gushyigikira Brian wari wasoje amasomo muri icyo gihe. Brian Kagame byari byitezwe ko nyuma yo gusoza ari amasomo mu minsi iri imbere yagomba kuzarahira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF akanahabwa ipeti rya Lieutenant. Uyu musore yari yasoje amasomo ya gisirikare nyuma ya mukuru we Captain Brian Kagame Kigenza yinjiye muri RDF nyuma yo kwiga mu ishuri rya Sandhurst mu Bwongereza. Uyu munsi inkuru yabaye kimomo ko Brian Kagame bucuro bwa Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame arimo bofisiye bato barahiriye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Kuri wa gatatu z'ukwezi kwa 12 muri 2025 nibwo RDF yinjije abofisiye bato 1029 barimo 42 bize mu mashuri ya gisirikare hanze y'u Rwanda. Ibiro byo gusoza amahugurwa no kwambikwa ipeti byabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako mu karere ka Bugesera, aho byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo n'umukuru w'igihugu. Brian Kagame uyu nguyu ari mu basirikare bambitswe ipeti basoje amashuri yabo hanze y'u Rwanda. Ibi ngibi benshi batangiye kugenda bavuga bati ese ukunguku umukuru we ari mu gisirikare ndetse yagiye mu muryango wo kurinda abayobozi b'igihugu, uyu mwana nawe azajya mu ngabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Icyo ni ikibazo buri wese ashobora kwibaza. Umuntu ntabwo yareka kuvuga ko abana uko ari babiri bashobora kuba bakungikana ku buryo no mu gihe papa we yabadahari aba bana bashobora kuba bagira icyizere n'abaturage b'u Rwanda, kubera ko igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri yurebye usanga ari igihugu gikeneye umuntu w'igitsure w'umusirikare ndetse utajenjetse, ariko nanone wigiye ku birenge bya Perezida Kagame. Rero nta muntu wabarigiye ku birenge bya Perezida Kagame kuruta abana be, cyane cyane ko ari abasirikare ndetse abantu bashobora no kubumva ndetse no kubatinya no kubaha urukundo nk'urwo bahaye papa we. Na cya cyizere ntekereza ko abantu bashobora kubibahundagazaho nk'uko bagihundagaje kuri papa we. Ntabwo ari ubwa mbere muri Afrika abategetsi cyane cyane abasirikare babashyize abana babo mu gisirikare ndetse bikaza kurangira abana babo babakoreye mu ngata. Ntabwo ari ubwa mbere. Ibuka mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 3 muri 2025 iri jambo rigira riti hari ibintu byinshi ntazi, ariko niba ushaka kumbaza niba hari ikibazo muri Kongo kireba u Rwanda kandi niba u Rwanda rwakora icyo ari cyo cyose kugira ngo rwirinde, navuga 100%. Ibi ni bimwe mu byatangajwe na Perezida Kagame mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Lali Madowo ubwo yabazwaga niba ko u Rwanda rufite ingabo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri kiganiro cyo kuri uwo wa mbere ku itariki ya 3 Gashyantare muri 2025 yatangarije CNN ko atazi niba ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo, aho imirwano hagati y'imitwe ya M23 n'igisirikare cya Kongo yahitanye abantu barenga 900 ikomeretsa ibihumbi muri iyi minsi ishize nk'uko byemezwa na Loni. U Rwanda rwakomeje gushinjwa gufasha inyeshyamba za M23 azavuze ko zafashe umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo mu cyumweru cyari cyabanje, aho impuguke z'umuryango w'abibumbye muri raporo yazo itavugwaho rumwe zemeje ko abasirikare hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 b'u Rwanda bagenzura kandi bagatera inkunga abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Kongo bakaruta ingabo z'umutwe w'inyeshyamba muri iki gihugu. Minisitiri w'itumanaho muri Kongo Patrick Muraya yatangarije CNN kuwa mbere warabanje ko kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu gihugu cye ari ibintu bizwi neza. Yongeraho ko Perezida w'u Rwanda ari we wenyine
n'ubihakana. Abajijwe kuri ibi ngibi Perezida Kagame yagize ati simbizi, hari ibintu byinshi ntazi, ariko niba ushaka kumbaza niba ari ikibazo muri Kongo kireba u Rwanda kandi n'u Rwanda rwakora icyo aricyo cyose kugira ngo rwirinde, navuga 100%. Ibivugwa na Perezida Kagame byongeye gushimagirwa n'umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za M23 Victor Sesongo atangaje CNN ko nta nkunga ihabwa n'u Rwanda. Asobanura ko igitekerezo ari ugukina n'ibitekerezo by'abaturage kugira ngo bagaragazwe nabi. Sesongo yavuze ko u Rwanda ruhangayikishijwe cyane n'urugamba rwo kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorana na guverinoma ya Kongo bakoresha mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku kibazo kijyanye no kugereranywa na Putin, Kagame yagize ati hazabaho inkuru nyinshi. Yongeye ko adashobora kubuza abantu kuvuga icyo bashaka kuvuga. Ushobora kwitwa ikintu icyo aricyo cyose. Nakora iki kuri ibyo? Abaza. Tugomba gukora ibyo tugomba gukora. Tugomba kumenya neza ko tuzarokoka umuyaga uwo ari wo wose uzaca mu gihugu cyacu. Kagame yise FDLR umwe mu mitwe minini yitwaje intwaro ikora muri Kongo kandi ukaba ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Yavuze ko uyu mutwe winjiye mu gisirikare cya Kongo. Avuga ko izindi guverinoma zo mu karere nazo zishyigikira uwo mutwe w'inyeshyamba. Kagame ashimangiye inshuro nyinshi ko u Rwanda ruzakora ibishoboka byose kugira ngo rwirinde nta gutanga amakuru menshi kubijyanye n'uko rwabikora. Yagize ati nta muntu n'umwe harimo n'umuryango w'abibumbye cyangwa umuryango mpuzamahanga uzabidukorera, ni twebwe ubwacu. Aya magambo ameze gutya y'umukuru w'igihugu atari mu bwoba na buke, agaragaza imvugo y'umugabo nyamugabo ndetse umuyobozi ukunda igihugu cye n'abaturage, ntago yavugwa n'umusivile. Aya ngaya yavugwa n'umusirikare. Ni nayo mpamvu benshi babona ko aba basore ba nyakubahwa aribo bashobora kuzamukorera mu ngata.